Super! Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima. Daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču. On malo više taj doping upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metra u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvarno. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa, trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, on trči za njim, kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači i da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.